بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم ربي وسلم على النبي الكريم وعلى آله ومن سار على نهجه واهتدى بهديه على الطريق المستقيم. أما بعد، إخوة الأعزاء والمستمعون الأكارم حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمة ربنا تتم الصالحات ويوفق المؤمنون والمؤمنات إلى جنة أرضها السماوات والأرض. إخوة الإسلام والإيمان، أكم جرتن نغا جرتو بكا جرتنت كلين سغرتني إران بكا جرتن هندتو نغا ربي قدا نغين يساتي وجن سنرها جراتو. موضوعنا أهل التميز في رمضان. موضوعنا كينيا إن شاء الله تعالى أهل التميز، ورقرتني أدبي كمان، ورقرتني نمكيسا ألفود أمن، ورقرتني أمتكيسا بل مؤمنوتكيسا درجة إساني ربي ألفوده، ورقرتني يرود أف يرو بيكن كجئا في غرتي جئا چالا بيكن كغويا كيسا غويا چالا بيكن كهوجي كيسا هوجي چالا بيكن كوني چالتو رجدمت تكلي سان دبرين بكا نغان ناجراتن بكا يوتو ربي سبحانه وتعالى سني وجه هاجراتو. ربي سبحانه وتعالى قرآن خيست غرتي وان ننجي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما دان كينيا كان توري يا ور رب التيامن تنجا ربين قدان سبحانه وتعالى يا ور رب التيامن تنجا مقا إيمانات صيامون الفين الراوليتي مال جنان ور ربين فاسقون ما يامجر يا أحبابي في الله. ور ربين غرتي كفري ايام الجرة واكتو تجئين ربين ور غرتي نعمات اويس كفري جچون نعمات اويسو غلط ربيتي في غرتي بداسا إسا سترني أولو خوني غرتني طبيعة الرحمتو تيچو بني آدم برتو نمني غلطنا ما أولو خشرين ما ملي خيرين ما نغر كهمين ملي غرتي تولتون غر نما اومان إسا بداتي جچو غرتي اكا اوما بني آدم طبيعة بداتي جچو ومن ربي ومي بدان قبو لكن طبيعي ساتو بدا خنافو ربي قدان غافن نغرتني فاسق ما في منافق ما في مجرم ما في أرغتني واكتا سنجچو ديسي يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي اتي آمنتنو قجو أسرار ميكا كيس جرا سريها قمتو كيس جرا وبلا ينكي لأن اسم الإيمان مكان إيمان جان كن مقا ألفاتو كبجمتو رب العالمين أفتاته بدليل قوله تبارك وتعالى ربين كن يقرأنا كستمال لنجد هو الذي ربين قسنبر إسساني جا ربين سبحانه وتعالى ربين قدان خالقني كيسن إسيامو جرو كيسن أججو جرو برسن إسساني برجي صفات إسا كيست مقا إسا قرتني إبسو كيست ربين كن سبحانه وتعالى مال لنجد تبارك وتعالى السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. السلام المؤمن ربي نغرتني كنغيان سبرانا ما دفتو سنيبر نغيتا نغيانا ما بوسو سنيبر خنغانا من ست بوسوتن هاجم المؤمن بر ربي نغرتني مؤمن مقايساتي في صفات رب العالمين الرايجو نغانا ما غدا جچو غرتي يؤمنك من كل سوء ومكروه اذا استسلمت له قلبا وقالبا. يو أتغرتني قاما قلبي دان ستف كنتي نغاسي باسا وهند جلا جچور حركت فكني بو المؤمن المهيمن ربي سبحانه وتعالى مقايسات صفات رب العالمين صفات كان الراي مقا بريدو جالتو كان الراي بوقسي غرتني سي كنه المؤمن جدي سيامه ونستهم بسنجرو دغا ربي يا ايها الذين امنوا هي ربي كي عبد الله بن مسعود وانجي يو جتش قرآن كيست يا أيها الذين آمنوا يا أين حرف النداء
harfii gartanii kabajaa siyaaman yaa abbaa baalu yaa abbaa muhammad yaa abbaa fulaan jedhanii gartee biyyoonni gariin aadaa godhattee maqaa abbaa ebelu wal yaamanii maqaa kabajaa jedhan ulfinaa fi kabajaa yoo rabbiin yaa ayyuha alladhiina aamanu yaa warri rabbitti amantan oo isin yaame hoo jaa rabbiin yoo kana dhageesse gurra keetiin jaa gartee abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wardaa faqul labbayka rabbii wasa'adayka yaa rabbii kiyya owwaadhe khayriin hundinuu harka kee jirti waan ati jette fudhadhe maal jetta yaa rabbi ji'i qaama qalbiidhaan gurra rabbiin jala qabii jaabar wallaahi haqiiqaa ma'anaa isii akkasi yaa ayyuha alladhiina aamanuu hee rabbii keenya dhageenye maal jette jennaan kutiba alaykum assiyaamu kamaa kutiba ala alladhiina min qablikum bar waajiba soomanaa dirqama isini goone bani aadamoo dhageeysanii dhagayaa fudhadhaa kanarraa ja rabbiin kudha bar ammallee isin qofaa miti keessatti illee waan rabbii eeggatu laal maal yaa rabbi beelaa fi gartanii dheebumaa nutti murteessite jennaan bar isin qofaa miti je warra isin duraallee bar akkasumattiin hiree kanaa fi darajaa kanaan isaan gahee akkana yoo har'a dheebottan dheebuu dheertuu yawmal qiyaamaa keessaa nagaa baatan yoo har'a beeloytan beela hamaa tokko gaddeema yawmal qiyaamaa beela sanirraa hin nagaa isin baasaa barii jeembo allahumma laka alhamdu yaa rabbi uma xiqqoo tokko gartanii duubame afaan keessan xiqqoo kana jedhaati dhugaatii fi dheebuu irraa gartee ammallee arrabattii keessan xiqqoo kana jedhaati mee gartee hamiidhaa fi hamtuu irraallee gurrattii keessan illee xiqqoo mee kana jedhaati hamtuu dhaggeeffachuu fi gartee hamtuu irratti illee wama gartanii fikraatiif wama hujiitiif waan dubbataniif waan laalan keessatti illee mee xiqqoo tokko kana jedhaati argitaniif naa qaba waan guddoodhaan of isinii qabaa jaaban rabbiin guddaan wallaahi laka alhamdu rabbanaa kamaa yanbagii lijalaali wajhika wa adiimi sulxaanika duuba rabbiin akkas jedhe yoo inni siyaamu yoo akkanatti waajiba isini godhee barje'u yoo beeloytanillee yoo isin dhagaamellee bar isin qofaa miti ummata hedduu isin dura dabretti gartanii waliin jirtanii barjee laal qofaa beela'uuf namaa wajji beela'uun bar akka takkaa miti bar darajaan isaaniin dhaqqabsiise isiniin hin didu jeetiin bar isinillee hireetan isinii godhee barja rabbiin kana hunda yoo narraa fudhattanii gartee duuba ittiin galtan ittiin dhuftan amri rabbii guuttan la'allakum tattaquun akka gartee sodaan rabbii isin lazzamtee sodaan rabbii isin keessatti argamuufi barje akkana dalaguun kun sodaa rabbii isin keessatti dhiisee deema من حكمة الله تبارك وتعالى طاعة ربي عبادان إساء أمر إساء جلبلون ربي في مسكمون إساء قبروماني قفتم ما إساء رب ما إساء بيكون والله أبليا حقين الراقب ربين قدان والله حقين أمن ربين الراقب والله والله قياد لتر عقلي قدت فهمي قدت كتاب ربي تف سنة رسولات أقده قيا قرهada كتتي قبات الرا kagartanii takkaan nyaatin takkaa gartanii hin dhugin ka gartanii waan takkan godhin ka halkan hin rafin ka hin mugin ibaada rabbiitiif dhaabatte wallaahi galata rabbii guddaa kafalteen fixxu wallah وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والله قالتك يا بر إنه بر نادي بسوديسي لكويس ما نوت تندقب ده لكويس سلا والله فادامي خاني وجدتو ججبدو ملي هل كان دابتو تججبدو ملي هل كان دابتو راحاسون لافتو بر guyyaa soomanii beelaan ooluutu jajjabdu malee waan soomanaa ta'anii haasa'uun beektaa laaftu maa bar kanaafuu gartanii lakkoysumaa fi afaanumaanuu bar gartanii hin fixxanii jaa rabbiin guddaan naam wallah ittuun dhiyaannu fixuu dhiisi idan obboleeyyan kiyya rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa ni'amaa isaa osoo halkanii guyyaa dhaabbannee nyaataa dhugaatii dhiifnee ibaadumaa fi dhikrii fi qur'aanaa fi boo'ichaa fi gartee ganamaa galgala sodaa isaatiin dhaabbanne wallaahi ni'amaa rabbii guddaa ka guyyaa tokkootu kafaluu hin dandeenyu abbaa galtuuf ni galti dubbiin obboleeyyan kiyya abbaa iimaanni keessa jiru waanan guyyaa dheengaddaa dubbadheerra waan nama dubbatan kanaaf waan qalbiin namaa kun bilchaattee waan rabbi jedhe kana fahamtee sitti dubbattu san yoo qalbiin namaa gubattee ulamaan akkana bilchaatanii imimmaan ija isaanii keessa yaa'u waan rabbiin dubbate kana yoo sit dubbatan san isaanis qadruma iimaan isaaniitu akkasi yoo fudhattee jala deemtuuf yoo amrii tan hayyee jettullee iimaanuma kan kee tan qasgaa yoo gartanii wallaahi waan gaarii dubbatan insha Allah numa goona jetteetuma biraa deemtee irraanfattu taates sumatu akkas jira بقدر الكد تكسب المعالي ومن رام العلا سهر الليالي برغرتني بقدر الكد هقوم تعبني چنقمنين بر تكسب المعالي درجان ولانتم ما دقبمتي برجي ها ومن رام العلا نمني ولانتم ما داف قبايه كاي سهر الليالي الكرفون قبو برجي بك هدف ذاتي في ديسا سن دقبوتي ها اكنغا امر ما دنياتو ياتلات كسيبر
barumsaan dhaabattee itti dheebottee itti beeloftee iskuula kee fixattee darsii kee fixattee diinii kan kee duniyaa kan kee waliin ga'atte qalamuma xiqqoo tokko bittee as kaa'atta yoo xibbii taatee fi yoo aynata gartee barumsa kan keetitti dhaa qaba qalamuma xiqqoo tokko gartanii kunoo ka birrii tokko lama as kiyatteeti ruumii tokko gartee kursii kiyatteetuma bira teessaa doktora arguudhaaf $50 siin jaa doktora arguuf dawaa siin katam dawaa siin kennine argaa isaatiif yaada keetti machuuf $50 lafa kaaye akka namni biratti argite birri 500 doktora arguuf lafa kaaye shilingii hagana $50 doktora arguuf speciality $100 lafa kaaye doktora argitee yaada kee teessetti mariyattee wanni kee rakkoon kee kana jedhee waasii haasa'uu fi bar haasa'uma mala ganaa qalamitti xiqqoo birrii lamaan bitte sanuyyuu gadi hin fuune eeganni qalamuu gad fuudhee waa katabuu jalqabe ammoo waan agartee inni ribatti dhabe san waggaa dheertuutti dheeboteetti beelayee horiitti fixe san amma gattaa'ee ilma laal duniyaa barama fakkeenyaaf yoo qalamuudhaan waa irra sii buuse bitachaan si gubbaa jirti barbaaddachaan si gubbaa jirti akka inni siin jedhetti jala deemtee liqimsitee fayyaa barbaaddachuun ganaa si bira jirti sun hojiteeti inni qalamuma gartee asii fuudhee waraqaa adii irratti waan xiqqoo tokko kana carcarsii godhee si kennuudha hagasiin $50 argaa isaa qofaa beekadhu yoo dawaa inni nuu qabaate ganaa si gurgurataa jiru dawaa bareedaa fa'aa isuma biraa fudhatan irra wayyaayyu ka biraa fekkii si gurgura ka maqaan tokko kaampaanii dhumatti maqaa adda malee kaampaanii tokkumaa barsiin ja'a ka hindiyaa sii katabanii ka chaayinaa sii kan aywa idan dawaallee si gurgurata wanni gaa maal taate maaliin sharhii sii godha situu narra beeka kanaafuu namni gartee olaantummaa darajaa olii san barbaadu dheebuu qabu rafee buluun mallee ja'a haya kun duniyaa keessatti فكيف بالآخرة والجنة وفردوس الأعلى ورضوان رب العالمين يا أبو لينكيا من لا والله إجا قلبي تنقل لا بيتا دلقاتشوني توفيق ربي قداتي في تتافيك كيس جرى ديبوتشوني اللي فرنكانو رابر بادما دينو مكان ديبوتاني جالتشوني مالك أباسونو رابر باچسا مال ديبونا غرتي كفلتيتي هاجو ما ديبوني نمن ديبوني بسان دغو لي غرتاني قامن سينو بر ديني ديبوچو ربين واخنو حقيقة هبچو ربين واخنو akkasuma jala deemuu fi itti dalaguu rabbiin waa kennu eegas ikhlaasallee rabbi fuula isaa barbaadaaf dalaguu rabbitti nu haa dabalu ahlu tamayyuzii fi ramadaana keessa warri gartanii tamayyuzaa warri gartee qofaa bahanii beekaman warri filatamtoonni ayata rabbii keessatti rabbiin akkas jeen يقول معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة أنه قال يا رسول الله يا إرقام ربي جي أوصني من آدامي جيني بر naadhaami yaa ergamaa rabbii jeen dhiirri waatti dhagayame waa gaafatti wanni siin gaafattullee waan laaftuu miti naadhaami jeen ergamaa rabbii wasiyyaa rasuula rabbii ni beeyta jechi isii gabaabduudha ma'anaa isii gartanitti gatteessee katabde kitaaba hagamii baha ma'anaan isii bal'ina irraa jechu kuni waan rabbiin rasuula isaa itti khaassii godhe hoggusa waan jedheen ittaqillaaha rabbi sodaadhu haythumaa kuntaa bakka jirtu cufattu rabbi sodaadhu jeen wasiyyaa feetame bakkuma jirtu cufattu rabbi sodaadhu jeen qofaa kee jirta rabbi si wajji jira agartanii waan jaallalani rabbi sodaadhu ofirra dhaamsi akkasi sodaa rabbii guddaatiin agartanii darajaa guddoo geessaa jee mee darajaa san ga'uuf insha Allah warra nagaa walitti deebi'u rabbiin haa godhu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh